Hello, I just said it. Be befulango. No, I just ngami. Be tiabang. Be ngolo fulango. Now you so tiama present indefinite tense to the mate so tiamango. Oma kukwa. Positive sentence, negative sentence to the money. You so go on. Mimi so nata do nashinga betani. Interrogative sentence to the mamang awa. Interrogative sentence. Benyash de bang havedani. Nanik de bang awa. Oma nashinga betani. Quando ci peva ashi nyama no masita ngene quando ti yung ashi nyama masita ta nani nanya do nani kajnani interrogative sentence ngawa ngene mane akwa jwabe ne present indefinite tense ikfu kwa jwanga omana ni tengo banye nga tinye zazala yi tinye zazala yi jo tinye jala odi ajishimana nani kajnani interrogative sentence tu ma ngawa ngene oli ni you subjects made nani lengone subjects mane uma kwa shinga bedane I you we they plural ngene itso ilima nanine rolma zama tap thanga umai se shawa khu phoda nga ngune made nima ko chitana da role titi ma zani rolma shinga bedani do plus subject plus first form v1 mane first form mangawa plus objective obj mane objective ngawa ngune do plus subject plus first form plus objective omane ni role ti mangawa ti mani se shawa khu phoda nga ngune mane achisuni ma ko chita tengwa nanile ngune nga juhingwa jala bini nga chiche nanyani nga juhingwa jala bedani nali nanyada do I go to school ote do I go to school ote do mani kate jawa subject mane ashkewa I makewa gu mane ashkewa first form makewa to school mane objective ke ote sa sajajna to ne oleni you made khananle no ti no juhingwa jala bani ali benata do you go to school ote do you go to school no jo jala te nani khuma oka do mai kate jo subject mai yuma kai wa guma ne first form ma kai wa to school man objective kai wa mani ni no suja zbang sa khli khli tsi te ma wa bedo ada nyami di masudu ngawa you bedo nganu bedo ti khuma do we go to church ngonu tinye you tinye wa khe you wa khe wa jala bedo nani alibia do we go to church no you wa khe wa jala te nanya do mani kate jawa we mani subject kewa gu mani first form kewa to church mani ni objective kewa ngani yiwa sibani yiwa tukwa tinye lala bani ali penata yiwa tukwa tinye lala bani do they come here daily do they come here daily sa jazna do mani kate jawa de mani kate jawa subject ma kewa come mani first form kewa here daily mani ni objective kewa oma ajisni ma ko chata ajisni bangune being all of lango bedo adik bena nyamiti masundu ile third person singular konan third person singular bedani no judge nata doni yomade subject mane ashinga bedani he she it nani me une name me ajishima wade nanda pa role ma matta phanga une role illi mashinga das kalanga une tikani das plus subject plus first form v1 mane first form mangawa plus objective tikwana ni tikogini nanye khigwane ni s ni es mane ni ma shulanga ngune mane achisni ma gochita ngune role ti mama tiga chisni ma chita ta seni no shau khu balanga ngune oma pu do jo ti mama te nanyile ngune no ashi nanyana da betani yi tikwa lala nanyani no ali penta does he come here does he come here das mane kate jo ngune das mane kate jo be chiwa he mane ashkewa subject kewa kate jo ngune ala plus come on ashka first form agawa plus here mane objective kai wati does he come here daily or does he come here it go lala to sasa nan dui badamuti matengo does your father drink tea to no palacha dola to nani ga done no palacha dola ni does your father drink tea sasa nani ga dui acha sagangne omani amuti de be mani shade third person singular bedoni does your father drink tea omade judge ga to nane ngani nanya doni note nanya de no pa mami nanyishi no pa na nyashkewa third person ma kaiwa omani das ma jiloshi omani ma ko chita ngna tagu mani ma chita bi third person bedani oti wa byunga ngani note be mani eda no pa mami na nanyishi omani oli ngawa bedonga ngune obene ni amude kusundu ile tengwa no chupema ju he jela nanya de nali nanya be does your friend go to school does your friend go to school te okogina ta doni das mai kate jua subject mane your friend makewa gumaneshkawa first form makewa to school mane objective kayo ogona nane no achibi sonne does your friend go to school no chupema ju he jela te nani
no ni nani shi ada no chupe no gusai wa de nani shi o yu chupe wa no chupe wa o yu wa chupe wa ju hya gela o yu de sun nani ang ne ma ni third person nga pa das ma ji lawang ne does your friend go to school te ali sa sa de ga de amuteng ti ma su nga wa no ma da tinye cha da la be nya ri ba does your mother cook daily te uma ga be che wa nga ni no pa o nga ni za mu za yi chu hya gela nani ni does she go to school te Does she go to school? Sasa za da ne. Ole ni shawa thya khwa da no ali su thya khuna da do ma ti khu za be ma gwen ne. Na nasle. Na nyang ne ajse de. Na ni ko ne ashi ngaw be da ni. No jiti hya jala ba ni ne. O ma ni plural kong ne plural kong ne ngawa. No ju hya nga jiti hya jala ba ni. Do you go to market? Odi na ni. Do you go to market? Ada no phog na ta do ne yes mangabe no ole phog na to ne oma ko na ne no ni ma ka chita na ta do ne ali se phog na ta no ta no ali thyo ta ma ni a chita ne ma be ma gwa ma te do you go to market no jiti ha jala ba ni no jang be na ne yes I go to market oli se kalwa yes I'm going to market oli ma nga pe to ma oli ne ko na ni yes ma pa te ne I go to market oli nga wa ne nga ni no se bang be na ne I don't go to market I do not go to market oli nga be do nga ne oli ni third person singular ko ni ali langa se be do no nga mi question jamba na ni khu o ma te nga be ga be ma ga ng ne no pa jisa dola na ni na li be na ta does your father drink hot tea does your father drink hot tea no pa jisa dola be ni no ni yes ti bang be na ri kala yes my father drinks o ko ni no positive sentence ma la ko do im s ta lo te yes my father drinks e ka wa nga ni no pa ma dong be ma negative ti chwe ka wa ne no my father doesn't drink my father doesn't drink oli ka lo shinga wa be dong ne umay yusu ko wa ne oli ni practice ina ta na ali si ina ta nga be da ni no na ni ti yu ali si ina ta be da ni no patia ti yu chu za nya wa li no chu pe nya wa li ja mo nga ni no chu pe nya me no chu pe na ni su ne ma nyang be ni ba de na nya ka ni ba de thu zu ni ma nga be no jo ko ni zin ti thu ka ne ali si practice ina ta be da ni no Myanmar ko nyanga do you live Myanmar ngani do I drink water ngaji dola do I study daily ngati ni to sola do they come here daily iwati ni lala do we go to church daily yuti ni working wa jala oli nan ni no nan ni se ni che tya ho ti yudi tya ho wa li nan ni ngota jinani practice not yuti yu words ngani third person singular ko sen wali gina da bedan does he live in Thailand yi Thailand ko nyala does your father go to office no pa ju hi anga yu hi ko gela does your friend study daily no chupeti ni to sola does your mother cook daily no matini ni zachada la does she cook does she work daily zamu za yi mitini ni yala otra jinani no ni ma kwa ni kchi jwali ma sung ni na ni k shawa ji no she ni shati we zi da amu ti ma no de ma ta sa se na do ti ma na shinga be WH family vote o ti ma ni ma ta sa se da o ma ne shinga be da ni Ata, alika se aqua, ali, ash, alima, otra jinani. WH family vote ngawang ni oni umane amuti part magomado ngawa arkasa bene achashi kayang pudo. Umatengo beneng ne. Where do you live? No ko nyala where aqua otima lungune dumani gosajuwa. Umane umatadi ti wana ni alika la aqua ash ya ta ya ash zinya. What do you do? No ashi yala ti ajishima ko juwa ne umani what mane ashika wa where mane akwa kai wa otra mane amuti part ma ko madu ngawa mane tutuza te madu ngawa ne ne so next video ma de lu nye ne subscribe ma ya so yi wa zu ngani share ma ya za so yi wa zu like ma go so go comment ma ya za so yi wa zu all in see you next video wa bedo